أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah watshela inceku yakhe uAbraham ukuthi izehlise, ukuthi izithobe, ukuthi izinikele, ukuthi yesabe yena. Same time uAbraham azange lokale, wavele watsho straight, aslamtu lirabbil alamin. Ngiyazinikela, ngiyazehlisa, ngiyazithoba kumondli wemihlaba yonke. Akagcinanga lapho. Osobiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Watshela ngisho nabantwana bakhe, yona lento aqeda ukisho, watshela nabantwana bakhe kanye nani nomzukulu wakhe ubani uJakobe. Ya bani, o bantwana bami, inna Allah astafa, Allah umdali wenu unikhethele ini, stafa lakum, ukhethele nina ini ad-din, inkolo. Yiphi le nkolo le anikhethele yona? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ningalinge nize niwushiye lo mhlaba ningebona amamuslim, ningebona abazinikelayo, ningebona abazithobayo, ningebona abazehlisayo, abesaba umdalo wabo. Niyazi le nkulumo yami le iqonde phi? Iqonde kumaNazaretha. Ningiphikise babukeli mangabe ngikhuluma amanga. Ubaba angazi noma ubaba umthetho noma ubaba untshangasi noma ubaba umlambo, kodwa amaNazaretha kulapha kuleli ukuzana kaGift Mabunda abakhulume indaba yokuthi bonke abaprofeti bakaNkulunkulu bebengamaNazaretha. Bonke abaprofeti bebengabanaziri, bathi bona ubuNazaretha lobo. Babala bonke Isaiah, Moses, Jesu, Jeshua, Aaron, bonke bababala bathi bekwaManazaretha ngoba bekwabanaziri. Ngithi-ke mina lawo bantu labo bekwamamuslim. Labantu abathi bona bekwaManazaretha, ngithi mina bekwamamuslim. Ngoba mina nginobufakazi ukuthi bebamamuslim. Nawo amaNazaretha namaKristu angofakazi ukuthi labantu engikhuluma ngabo bekwamamuslim. Ngoba ziningi incwadi ngiziveza from the Bible ezibonisa ukuthi labantu laba bebefundisa bekholelwa ebunyeni bukaNkulunkulu, bukaMdali, amaMuslims layo. 5 pillars, izinsika ezinhlanu ze-Islam zikhona eBhayibhelini, zonke bazenzile. AmaNazaretha ngiwatshela izinto eyi-1, numeri 6, uthi unumeri agundwa amakhanda mawuke wathinta isidumbu noma uke kwafela umuntu eduze kwakho. Angeke ungitsheleke eMnazaretha ukuthi akekho umuntu okwafela eduze kwakho. Asikho isidumbu oke wasithinta, mhlawumbe sikamfweni, sikadadewenu, sikabhuti wakho, sikababu wakho, sikama wakho. Ithi incwadi gunda after 7 days uthinte leso sidumbu leso. Ngithi mina bebe ama-Muslims. 1, first pillar ye-Islam is iman, ukholo, ukungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wakho. Bonke laba prophet othi wena bebe amaNazaretha. Okokuqala uShembe wazalwa ngo-1865. Ngisakubuza namanje, ukuba uShembe akaphumanga eZayoni, wayeweseli. Wafika uNkabinde wamkhohlisa, wathi akaphume eweseli baye kulokuzana ku-healing ministry. Asuke ku-healing ministry khane yovula ubuNazaretha ngo-1911. Ukuba akakwenzanga yonke lento leyo, ukuba akaphumanga eweseli lapho bhabhadiswa khona ngo-1906. Kuba akaphumanga eweseli, ngaba kupha amaNazaretha namhlanje? Ngisabuza. Ukube uShembe, umqali wendlela, umdli wamafa, umloyiswa, uIsaiah akazange aphume eweseli, wakhohlisana noNkabinde ngoba uNkabinde wamkhohlisa wathi akaphume eweseli, bayovule yabo inkonzo bayibiza ini, i-healing ministries. Mayesuka lapho khane yovula ubuNazaretha ngo-1911.
ukuba kazange aphume ngaba kuphi amaNazaretha? Umbuzo wami loyo. Ngithi-ke mina labantu labothi wena bebe amaNazaretha, uhubhu kaBhejani usengela abantu ezimithiyo. Wena mNazaretha othi labantu babala eBhayibhelini olokuzana oJesu, oMoses, oAaron, oJeremiya bonke bebe amaNazaretha, usengela abantu ezimithiyo, ushaya abantu ngemfi iphindiwe. Ngithi mina bebe amaMuslim, bebekholelwa ebunyeni bukaMdali, befundisa ngabo. Bebezila ukudla ngesikhathi saleso sikhathi leso kuthiwa bazile ngaso. Enye insika ye-Islam leyo. Bebeyikhipha i-charity, bebepha abampofu, bembulela abampofu. Ngakupruvele eBhayibhelini yonke lento engikutshela yona. Bebekhuleka zikhathi zonke. Hayi ngomgqibelo kuphela, hayi ngesonto kuphela, lithi zikhathi zonke. Moyifuna leyo verse ungishayele nje ngizokunika leyo verse ethi bebekhuleka zikhathi zonke, njengoba nje amaMuslim ekhuleka 5 times a day. Bebekwenza lokho. So mina ngiyayiqhenya ngithi bebe amaMuslim. Wena mawuthi bebe amaNazaretha, kuprove lokho ukuthi bebe amaNazaretha. Ngithi mina kuwe ukube uShemba kazange azalwe ngabe ubuNazaretha bukho. Ukuba uShemba kazange azalwe, esezelwe, ukuba kaphumanga eZayoni, wayesonte eWeseli, waphuma eWeseli, wayesonte kulokuzana ku-Healing Ministries. Waphuma lapho wakhane yovula ubuNazaretha ngo-1911, ngaba amaNazaretha wekho ukuba uShemba kaphumanga eWeseli. Ngiphikiseni. Mawungiphikisa futhi ungitshele ngikulethela ufakazi. Mina ngikhulumi ngenzwa bethi mina. Ungitshele ngikulethela ufakazi, nawe letha ufakazi ukuthi bebe amaNazaretha. Ngithi mina kuShembe wazalwa 1865, ubuNazaretha baqala ngo-1911. Isho-ke wena ukuthi wayekuphi kuShembe makuphila ke oJesu no Jeremiya nabo bonke laba prophet abaseBhayibhelini uma ngabe be amaNazaretha. Ngiyabonga.